Kardom Karbi Anglong News Channel ke lang arado anaphanta nilihin pen adap kimi a kardom nang pachir iglo kardom. Pini Karbi Anglong News Channel abirta than ponji bang nilimen sami merjilin hansepi non birta angton pen arjuponik tha. Patumi ni phar inkoira phli lakha inkoira trok duwa bargri MSC constituency ke parlo dolamara lokhimon asramalong a nilitum apherang ke adverson kropen kahumri dampusi Karbi Anglong News Channel asai hemalong birta nang pali to tangte kopi alam thesi kahumri dama nilitum apherang ke adverson kro ahin penle angton pen alam nang parjupon sinang duwa bargri pen adverson kro report Karbi Anglong News Channel. Propamsi Karbi Anglong Channel ta apera ta menere correspondent ba su ko hin ta suwi nan to pan kadam pajaro non ni gido ladak la thank ko athon war ba bi MBC constituency e parlo ladak telobra ka ladak pasrama long sidon ni do pono ladak ke do ke la ke ni ko pe ki sita ke to mala pe ko pe ki sita bang so hen kim alon na jero pe ki na pro te non ke bang ji November purwani taring ko athon purwani abang so maya hong ja sa tai long la Talonji fansia lang ito si Chitang Konbombo la penamporta manitum peta kiri pono teng pulo tangte Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma ta ke haita mela yang chitong nujilang tu pura hoi pens ke bangji pusni tu peta ripono la penadun thu bangke la da Karbi Anglong KCC kachari pon akai Dr. Taram Rohang alang ita menang chitong nuji pusni tu peta ripono la si la pangsu amai mission bangke ke pachun ponjia long kata ke claim kita mat satu ko be alir lo da ekdom tu piking jang lo pinda pani sivet lo hasil tu ke claim pon bom lang kasi pinda pani si la bang so kang ke pachun je panong claim pon bom lang tapi nang porta mela tak alir lo tu pik la si hala bang sorry Karbi Anglong kang pi atum anta me manela soroma phan ke kroy batela himkulu ki mon ke kroy tum anta me na kachi tong ka chi pasme correspondent version to imitare kana phapo lo la porta me pada ka kame klama tum batela dai jo ko heni ti orang ke pantale dikhini ala man to kana arju posera tora sino bang ke la da ka itu mangger pandai arju ponang lo bang so program mentu kan si changji mal ko kona por si changji mal pen muluk an muluk si wangji malang khale ethini ala marju pona apang si Karbi Anglong nu chinial hin pen na kan suri suri karon pa jolo ni apang so dang itum ladak asroma along pi nom thungkruar arani mai ke talon ji dang itum kwan pen kasi sing chidang do pono pen kwan por pen si chin por pol pen kwan nadat a war pen se ba gi dang de than pakar tha Okardo nili la Karbi Anglong News Channel phanta samit ang litum phanta samit choro pa jir poniglo la sinon nilitum labang so mai hong jai labang so mai bangke nilitum non penang an ke chisik chedang poniglo hedi la sinon nilitum labang so program bangke 26 November ata mane nilitum baji ke thom pen bangke kang phir me thek doi ko la pen ke puthot nilitum ine ke aluhi sar po bangke nilitum non Assam Chief Minister bangke dak niltuma kurua asai hemlong bangke mane baji kresi apor dang palek po lapen ke ladak bangke mane baji kreni lompen nilitum dak mai hang jai long public meeting bangke pipon po lasinon nilitum kado kawe nilitum nili bangke penilo nili la Lokhimon Sangho sorlo chingri ame la sorlo tum phalang chari sai phik lo lasinon nilitum sorlo pen peneng we pen am ke kado kawe la sorlo chingri ame long klembang pitum alstami ningwe bang ke nang lek et po la pen ke nilitum non la bang so mai hong jai long bang kachitong ji ke nilitum pu West Karbi Anglong men tado la pen ke la pu Arunachal district la pen ke Lokhimpur la pen ke Biswanath district la pen lada Sonitpur la pu hin pen an sitame nangkile ji do la si kado ka be non nilitum chisik chedang bonek bom lo la si ladak ke claim ke dam sitame non ko ke thang siksak pe ni ta vela la pen ke nilitum kado ka be nilitum Lokhimon arad do an pen sitame cherap chitolo la pen akapre garon dun sitabe asap sup nang cherap chitodun pu sitame doiglo he asina tum nanti ni la Karbi Anglong KCC kachari sa tuma sir Dr. Taram hang kami nang chitong dunji la puson na do ma o la non nilitum non la choparju bang parju iglo he uba phe sitame non ilitum arong la Karbi Anglong ilituma CM lo sar tuliram rohang alang lisitame nang chitong onji la pen ke alang litum la Karbi Anglong team ahin pen an sitame nang chitong po antara ni tumla non la humkruar ni taring ko ratrokar ni nali tumla Karbi Anglong ora ta phana lihin pen kopilo nali kachinu panggang tu mane nang pachetong ni pan
লাসি নিলি কাদো কাবে নিলি তুম লাখ লক্ষ্মণ সংঘ অল লক্ষ্মণ সংঘ ক্লেমাং ফুবাং ফিপেন চেংলক কাদো কাবে লক্ষ্মণ রন ক্রয়রা পেট কিদু কিলাক arat kato ka via phansta be la pen ke akapre ka tumsta me la bang so along mane nang chi tong je phat la pen ke alira cham nang pidu nang chi rap nang chi to jon je phat nili hin tuma hin pesta me lokmon songha solo lang chari sai phi mate nili tuma hin lokmon songha pesta me chuning report niglo la si la bang so ma hong jai long la bang so long nang chi tong je phan ke non nili tum akuru la bangso jitu ke mang pon ateng prai ke pachun pon son si dolo las non la bangso amay hong jaya along bangke non mane tarik in koi ra tro la so pon kural ni bangke la daga bang la dak nilitum hempu kichiti binadim la bangso hempu kumlin hadak do asika do ka bin la mane kidu kila gara papun pen la thong so chipajok aji adi mane ki chardom da madim do matidi asi haladak la sorni si bane impu ponikpo la pen ke puthot ladak hempua a hemalong he aprang pen sami kuru sar jo pada milur me thek che paklar pon hedi ladak sitabe alang hitum nang ke rab do ladak kang tu ponjita do la pen ke ladak kuru potum ke sa la bangso adera long la sitame kang tu ponjido la sikado babe ara phonstami nili hin pen sitame ki bi ki thi risoi jang sar phi sar phu ka do ka be phonstame kuru Urusar lokhonin kongset anam lokimon thanin che thepen thang siksa ave dikdak ave penang lutum ofran me kun pen ladak na pali de bi thansi ni hin kan tame nilimen ke sangpi nima kilingpi nili non ladak so lo chingri nili lokimon sangha mane lokimon sangha lo so lo afan langchari saipi Chero parpe loni ani ka benglong sunel long ta bela pusona por na ke chipi na por da sili tu marju ponong lo la si ganon ke bangji taring ko atrok hungkuro dia anu tin ta bena ke chitok dut peje pan sedi le ka benglong du sunel pelang ke dorson pro hit metame na ta pan chirung risi ni jam thire bi kilo kardo Inut arta kijum hek ningkan pho a oso kang bo pen puthot ki thitang abang arpum kilong pon kopili alang roi along ni jangkar pi anglong ke parlo khiruni police station angkang khiruni nepali bosti arong along inut arta kijum hek ningkan pho a oso kang bo pen puthot ki thitang abang arpum kilong pon Kedam tang phaikuni chiklo ni phai cricket thom ningkan suri hinira inkora ke thom arni khiruni nepali bosti arong inut arta kijum hek ningkan pho a oso hemjui bompen kang bodet a oso protik chetri puthot ni phai inkora ke thom ningkan suri hinira inkora ke thom arni ni kep anapi kopili alangroi chengcheng bil pu adim along kichitang apang arpum kanglangsi thekpon long Bang Sopi, Kiruni Police Station Atumaphan, Birta Piponsi, Adim Aklong along, Police Atum Paledam, Lapen, Ahem Asora Tumaphan, Karjuponahut, Kititang Apangarpum, La Helopu, Bang Tekpon. Lapen, Dipu, DMCA Chalong, Postmortem Chiaphan, Kepon Chiaphan Si, Police Atumpen, Sigdang Pon Pusi, Birta Ribdunlong. Kiruni Pen Kam Singdera, Karbianglong News. উদাৰ হৈছে হয় মানে আমাৰ মোৰ ভাতিজা লৰাই বুলি ক'ব লাগে হয় আপোনাৰ 13 তাৰিখ সোমবাৰ দিনৰ পৰা নিৰুদ্দেশ হৈ আছিলে আজি আমাৰ গাঁৱৰ ভাইটিবিলাকে আহি কিনি যোৱাকালি এটা নিউজ পাইছিলে বুলি এজন মুছলিম মানুহে দেখা পাইছো বুলি কিনি যোৱাকালিও আহি কিনি সাৰ্চ কৰিছিলে ৰাতি হৈ যোৱা তেওঁলোকে সাৰ্চ কৰিব পৰা নাই আজি ৰাতিপুৱা 9টা বজাৰ পৰা আহি কিনি তেওঁলোকে বিচাৰোতে এটা 4টা মান বজাত মৃতদেহ পাইছে পাই কিনি চিনাক্তকৰণ কৰোতে মানে কাপোৰৰ মানে মাথাটো নাই দেখাত খুবেই মানে বহুত অন্তৰ ফুটা এটা মানে দৃশ্য হয় আৰু ভাইটিহঁতে কোৱা মতে তেওঁলোকে 4টা বজাত ঘৰত এইটো ফটো পঠাওতে ঘৰৰ পৰাও কাপোৰৰ ফটো পঠাইছে বুলি এনেকা কাপোৰ পিন্ধিছিলে বুলি কিনি তাত এনডি বুলি কিনি কাপোৰত লিখা আছিলে আৰু বাওঁ ভৰি ন সু ভৰিত ইমান বিতংকে ক'ব নোৱাৰো মই এটা কলা খুটা বান্ধি থোৱা আছিল বুলি আৰু বুটাম এটা সি নিজে দাঁতেৰে কামুৰি ভাঙিছিল বুলি এইবিলাক দেখা পাই কিনি সকলোৱে তেওঁলোকৰ ঘৰৰ মানুহেও দেউতাকে আহিছে দেউতাকে কৈছে যে নহয় এইটো মোৰ ল'ৰা হয় চিনাক্তকৰণ কৰিছে তে আমি গোটেই মানে ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলঙৰে মানে ৰাইজ বুলি ক'ব লাগে বহুত মানে বিচাৰিবৰ কাৰণে সহায় কৰিছিলে আৰু আজি পালোঁ কিন্তু পোৱাৰ পিছতো এটা মানে আমি আমাৰ মনটো বহুত দুখিত আছে আৰু যে কিয়নো এজন বিচাৰি কিনি নোপোৱা হ'লে
এটা বিচাৰিবলৈ সদায় এটা মনত আঘাত থাকিলে হয় এতিয়া যেনেকৈ পালেও এটা উদ্ধাৰ হ'ল এইটোৱে মানে আৰক্ষীৰ লোক ঘটনাস্থলীত আহিছে আৰক্ষীবিলাক ঘটনাস্থলীত আহিছিল তেওঁলোকে তদন্ত কৰি আছে মানে কপাৰেট কৰিছে এইটো তদন্ত কৰি আছে Otter Bobil Raikom Sai Khimate Police Outpost Asai Hemalong Sif Mandir Ahem Kimi Kang Pupon Phaikuni ni phai inkoira phli arni loring thepialong kedo Otter Bobil Police Outpost Asai Hemalong kedo Aban Sif Mandir along NH 29 Forland Krong Phli Atowar Keropon Clock Ajok Puthot Labangso Sif Mandir Akimi Kimrang Ponsi Patang Ponlo Lapen Pini Arni Keme Pacheton Ponsi Akimi Mandir Ing Puponlo Lapen Pini Labang Sokang Pupon along Karbi Anglong SP Sanjeev Kumar Saikia Lapen Ladak Outer Bobil Police Outpost Office in Charge IC Kabir Singh Limbo Lapen Manta Police Station along Non Kedo Bom OC Simamal Niok Atum Chetongdun Lapen Loring Tepialong Kedo Arada Tumapan Sitami Kisiria An Sitami Pachopo Phuluni Pen Bidor Singh Terang Karbi Anglong News Channel আমাৰ উত্তৰবিল আউটপোষ্টত আমাৰ শিৱ মন্দিৰ আগৰ পুৰণা জেগাটোৰ পৰা এই নতুন মন্দিৰলৈ আজি শিফ্ট কৰা হৈছে সেইকাৰণে আমাৰ পূজা পাতল কৰি আমাৰ আনুষ্ঠানিক নিয়ম কাৰ্যৰে আমি পূজা কৰি মন্দিৰটো বদলাই দিয়া হৈছে কোনোবা উপস্থিত আছিলে নেকি আপোনালোকৰ আৰক্ষী বিষয়া কোনোবা এছ পি ছাৰ আছিলে এডিশ্যনেল এছ পি ছাৰ আহিছিলে Sibo Teron Aphan Rong Asar Kebat Hem Tuni Sialong Ke Thenai Pulote Hem Aripo Helo Lapen Rong Along Ke Thenai Pulote Rong Asar The Mate Asar Helo Karbi Anglong Autonomous Council Pen Sitame Karbi Customary Law Aron Ateng Pen Apun Achak Ke Choklim Rong Asar Phan Kiramtang Apor Ke Hok Alo Pajir Ponlo Rong Asar Abang Putinta Methang Ahawar Rong Rup Kachari Aron Karkan Mate Kapate Pek Atumaphan Kangsai Ajakong Pen Chenglok Ason Kachari Aron Doan Ajakong La Kadukawe Anta Rong Asar Phansi Hodai Ponlo Lason si Hakoko Pipu Arni Pen Karbi Akhayatum Ke Kroy Kapinchong Aron Ateng Pen Sar Ke Hok Mate Sar Ke Bat Ajaimek Pini Phai Kunia Chiklo Ni Phai Inkorapli Phomta Arni di Purong Sopi Pen Kahelo Kilometer Pli Kepsose Hojai Inter-District Border Adun Kedo Sangti Langso Rong Mini Kang Arong Asar Sibo Teron Aphan Chedon Sar Kachihili Awe Pinpen Rong Asar The Bat Ponlo Bangso Hut Aron Ateng Pen Sangtar Lang Ponlo Lapen Asangtar Sitame Mesen Angthek Long Ponlo Vopong Asar Long Singbe Lapen Hema Asar SGB Hemari Terang Banghini Cherapsi Man Peng Ke Thedung Karbi Apoho Pen Sar Kimi Sibo Teron Aphan Poho Phung Ponlo Lapen Sar Ke Pithir Alun Ke Long Singbe Pensi Rat Angno Lun Parju Ponlo Pini Bangso Sar Ke Bat Amailong Aluhia Man Pen SGB Dhan Singh Kramsa Karbi Rong Asar Lumbajong Aro Maipu Biren Tokbi Chunbang Jen Singh Teron Lumbajong VDC Chairman John Hanse Inglong Kiri Lems Chairman Babul Inghi Hidilangso Village Development Committee Maipu Barim Ram Singh Inghi Rat Sai Klembang Longki Hanse Biren Hanse Penchenglok Ongdung Rong Aradatum Chetong Dunsi Mesen Pen Sar Ke Bat Ajai Mek Pachun Pon News Text Report Karbi Anglong News Channel Dak sang tilang su tironarong tirona kangbra ahem mati kubalong nilitum kachitong hima asar bopong asar lapengke longria asar rong asar doani tum kachitong inangko kadim lake ilitum labangsu amai lake ilitum aprang rukasen harbamon akai adin hutpen ilitum sokarbi tum phan Ilitum phan Aron Atang Lapuhilo Sar Gichu Lar Gichu Pu Angdeng Ang Hoi Dukok Labasu Aron Atang Dukok Ayo Inisi Alangli Sibo Teron Alangli Dak Lumbayong Angkang Jom Napar Angkang Along Sini Hang Along Ria Langlita Apun Gichok Acha Gichok Aria Se Keng Gichok Si Sar Lar Ichu Githik Manji Pulasi
nililong wo phong asaralong bang man peng nang chihang lo sung ni nang chihang det pen man peng pi dun sung ni thak dun det pen api ke klem nang alang dulang ki idulang ke som dulang pusi pini wo phong asar wuni asar lumjong asar lumji asar aphan la pen ke hima asar kanti asar aphan sar kreni lar kreni phan chipha chihang si tuwe alangli phan sar ke bat si tuwe wo pi that pilo phak pi that pilo lasi tuwe dak man peng chulo hormai hothai chingli det pen ako pini ada bing thang lo lasi alangli ki khi ke me ke dam ke me ke rok ke me ke ran me aphan pura arnam pharwabur si alangli phan dak hang lo si dak ke hang along ke vomut vokan lang the lang pong mi sen mi et si do la pengela high claim et penapi ako bang rukasen pinchong harbamon ka pinchong ateng pen ako man peng chi pinangi pusi dag bo phonga sara thingnu phagar me nang le lo hormai nang le lo oklang pong nang le lo apen hima sara long sitameni tumke ako rukasen harlong bi arona teng pen chiman chi peng nang kok lasi hima sara phansitame oklang pong okbor hormai pilo rong sar ka chitong tum phan an sitame hormai ibong la penke okbor sisi la bangke pinangi pusini tum pilo lasi piniamai ka chitong nang koke rukasen harbamon ka pinchong tikang ako bang rukasen sar kichu labak sarona teng sini tum klem nang kok lo pini Pinia berta ke lapuan si kang ton pon iklo do me thak mi